April ni som pani sang ni som ni panga inrin ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule China chon US in tarif za somli panga zetalak sak don ti apon chan let nan nimin khan US laka tarif za somni panga la don ti apuang ve a hemi nu hian tarif ti san chu an du tok to don ti an puang zui ngal China in an rama US bung ruan lak lua tarif za somni panga percent an lak tur hi voina tang man tur ani a US President Donald Trump an ram dang laka tarif sang la ka tum nisom ko chunga ta na chol lailok thuwa puan pa China laka za somli panga percent lak don thuwa puan chan let nan China hian a ma 84% lak tur thuwa puan chu ti sang ve le ni hemi ma hian China ram President Xi Jinping chuan European Union chu US in khowel ram zong a soi sakna do na khonga troyom turin na somani China ram Finance Ministry chuan tarif hi US hian ti sang le po ni se China chuan a chang le to don lo ti soin tuna po hian tu tan ma sum don ngai na om to lo tukani antia US in China laka tarif ati sang non on ringot mai le number game a khel hian economic sa hlok na tak tak nei mi alo ti in US hian he number game hi chun zomani poin China chuan angai poimo to lowang ati bok China ram Commerce Ministry point thu chua siamin tama tarif awanga khovel sum don na le sum le pai thila boina thleng me ka chuan US chuan mo phur 5 vek turani antia President Trump ram dang laka tarif ati sana phel le ri na chu China in na taka norwang ni in na soibok China in tarif ati san thuwa puan ma hian Beijing khopuya President Jinping le Spain ram President Pedro Sanchez te chu in bia in Jinping chuan tarif uara ne na changtu om theilo ti asoya khovel pumaro rel na dika om theinan China la European Union te chu an tran rolangai ni in a soibokani heti lai hian US President Trump an US sarkar lai puisum man titlem tura abika department adin Department of Government Efficiency dos chu hlawhchham chiang hle a atira Elon Musk en kol na hnuaya om dos hian US sarkar lai puisum man hi dollar trillion ni zetati hniam turani thu puan ani a thamasa khan Musk chuan trillion khatati tleman tum thu apuang le a ninga ni zana cabinet meeting a Trump chuan dos hian sarkar sum man chu dollar tlu le ding on za som nga pai thenan tum thu apuang ta thunga atira sum man ti tleman tum na tanga tunan din na hi za som riat panga zetin hniam to zok ani cabinet meeting a hian Musk hian dollar tlu le ding on za som nga hi sarkar lai pui poisa man ti tleman tum na khonga financial year khat chungan poisa hum tum zat nge tunan poisa hum to zat ti achiang lova kumin chungin sum man ti tlem tumin an la be chun zom zel don MT po achiang chuang lova thamasa khan Musk hian nakuma dos ti to pani huna chuan US sarkar sum man hi dollar trillion khat an hum man be sei thu asoya cabinet meeting a hian kumsang ni som ni paruka chuan tu laba sum man thin dollar tlu la ding on za som nga kan hum thei kan be se ani atile thungani ma si dos ho tu pa trama advisor poimo tak anga se ani thina ma se official chon dos ho tu ber chu amiglin sonani ti White House chuan an puanga Musk hi official chon special government employee SGE ni in president hena thuron petura rotani a US dana SGE Trump hi ni za som thum chawani a chuti ni chon ma sa hun hi kumin July ni ko hian top don ti nani $2 tu le ding on za som nga lo hum to ni poin atira an target atanga za som panga chaw hum ti nani a dollar tu le ding on za som nga po hi tak taka chona hum ngut lawang ti hi mithiam then khat rin dan ani tarif chungchanga tunlai khovel ram sang shoi tu ten boi mup lai in India chon man mo tak le no sarum taka thudluk na siama tum lo thu alo soi ve meka India ram Commerce Minister Piyush Goyal chuan India chon ami puiteng hong thila no sarum takin thudluk na siam ngai lawa silaya intin chungin tu ma in biak na nei pui ngai lawang atibok tarif chungchanga US President Trump ni som ko chunga thuwa zu le ri thuwa puan hnuwa India le US te chu sum don na chungchanga in rem na nei turin anin be meka hemi chungchang hi nimina Italy India Business Science and Technology Forum New Delhi ania soin Goyal chuan huna tlema wanga in biak nam han mo thlak deuh han nei chu thil om thei ani a kan ram le mi puite ta na thatur ngai to in
eng inrem na ama kan man mo ngai lo invaw na hnuaya inbiak na kan nei ngai hek lo atia sumdon na chungchanga inbiak na kan nei meka mason na kan nei zela kumsang ni somli pasaria develop India kan ni na turkong kan zo mek hi kan ngai poimo berani atibok hetila hian New Delhi Carnegie Global Technology Summit nei meka External Affairs Minister S Jaisankar point sumdon na chungchanga ramsang sang ne na inbiak na nei mek thu sain inbiak nan nei puizi nga US portal ti esoya Jaisankar chuan US chuan khovel ram dang te nena anin dorna an kalphung an thak hloka chu chuan khovel hmuntina ngonga nei mekani ti in India chu sumdon na khonga in rem na man mo taka thil ti turin na in pe ti asoi thunga hetila hian US in ramdang a thlirang hian ramdang po in US thlir danan nei ve tho ti asoya US in India mu dana neya India po in US mu dana nei ve boka chutiang chu thilom dana ni ti US hian ngai to lo thina ni atibok United Nations Human Rights Office chuan Myanmar sipai sarkar chu lirhing wanga in ka hai puan an bo chiada wangin na takin an soisel kan hriat vek angin lirhing na takin a soi wangin Myanmar a hian mi sang tam takan thia hliam tam tak anom boka chan chona le tan pui hna thona konga harsat na omlo na turin sipai sarkar do tu chibing pol te chuan in ka hai nei ni se ti an rota an rot na ang hian Myanmar sipai sarkar chuan tun thla ni somni pani thleng in ka hai an puang ta a hetiang ani chung hian sipai te hian sarkar do tu ten be na an la chhun jom zelani Nimin Khani Wen High Commissioner for Human Rights thupuang tu Ravina Samdasani chuan chianna thlen na hmuna tan puina thlen thal le thal lo chu veiber turani lain sipai ten sarkar do tu te be chhun jom zelani atia inka hai puan hnuah Myanmar sipai te chon voi somruk aya taman be to ni in asoi UN Human Rights ho tu pa Volker tak po in sipai te chu tan pui hna thona dal thil te thian fai turin na ngena sipai chet na ti top turin na ngen bok hetila hian China chuan Myanmar linghing tur te tan puinan wan tluk le ding on khat US dollar makta doi za somthum pasari hu ei turte damdoi le inchung ma mo thil sang sang tan puina te apek don thu a puanga hemi ma po hian China hian Myanmar hian chan chuak tu team somthum chuang tirin Chinese Red Cross kaltlangin wan makta doi khat le chan ve sum fai lo peto bokani Nimin Khan Australia India Palai Office chu ti hmel hemani thu puanani Melbourne khopuya India Palai Office building luna pona thil tar chu rong dum hmanga ti hmel hemani a he thil thlen hun hi ninga ni zan lai ni in hriat ani a atitu te hriat an la ni lova Canberra Indian High Commission chuan Australia ram ho tu ten hena he thil thleng hian hriat tir to a Australia Police te chuan he thil thleng hi an chui chian ngal thu an soi Nimin Khani West Palai Steve Witkoff chuan Russia ram khopui Moscow aluta Russia President Vladimir Putin nen anin bedon ni in Russia ram thupuang tu Dmitry Peskov chuan a soi Peskov chuan Witkoff le Putin te in biak na hian thil sang sang an soi zinga Ukraine boina chungchang po telang atia chuti lai chuan Witkoff le Putin te in biak na nei tur hi chuti taka thil ro pu ani lo thu le thutluk na lian thama omarin lo thu Russia ram media te hena a soi thung Peskov chuan he in biak na hi Putin a chuan Russia ram ngai mo thil soi chuana huna hmang don ni in a soya Reuters chuan he meeting a hian US President Trump le Putin ate in mudan tur po soyani mai thei anti Nimin Khan Afghanistan a chuan sarkar sipai te chuan mi pui mu lain mi pali an kap hlum Taliban ho in Afghanistan a ron rel le hnuwa nikhat thil thua mi an ti hlum hnem ber trumani a heti hian kumsang ni le somni pakhat atanga Taliban ten ro an rel le hnuwa Afghanistan sarkar in mi somati hlumna anita a heng papali te hi sports stadium a mi pui mu lain ka hlum an nia hetinga ka hlum an ni lai en tur hian mi pui te hena sarkar chuan somna sem chuak ni in soyani heng mi pali te hi an chung te omna lam hnung chon zong in thuttir an ni a an hnung lama tangin silaya ka an ni a pahni te phei hi chu an ma ni chung te jinga mi pain an kap hlum ni in AFP chuan an tar langa mi an ka hluma wanga man an ni a an chung te point heng mi te hi ngai daman du lo ni in puan ani nikum November tha po khan tual tha wanga man papakhat chu mi pui sang chuang ma a chung te jinga mi ngai ka hlum tir alo ni to bokani United Nations le Human Rights Paul sang sangin
thina hmanga inhrem hian du lo thuna sa takin aupui ma se Afghanistan baka Iran Iraq le Saudi Arabia te chuan hlei hluak takin an la kalpui renga hetianga inhrem na hi China rama la hluar ber ni in saini bok nikum chung khan khovel puma mi sang kha zanga som pariat ti hlum an ni thu chin chiani a heng zinga hian China rama misual ti hlum ten tel lo ni in hriat ani thung nimin khan Belgium khopui Brussels a Ukraine tran turam defense minister te chukal khomin Ukraine tran puina ni ro tlu le ding on som ni pani pe kan tum thu an puanga Russia President Putin chu US rotna anga in ka hai nei du lova an pu bok The Guardian in an report danin British Defense Secretary John Healey chuan Putin a hian US in ni som thum chung in ka hai rotna chu pom du lo ti sain Putin a hian remna du thu a sai thina in ka hai ro adu lova asipai te chu Ukraine sipai le civil mi te po thlir sang lovina be tir chun zom zel ani ati he meeting a hian ram som ni chuanga tangin ayo an kala US Defense Secretary Pete Hegseth chu video link mangina tel ve boka thu soi tu dang Germany Defense Minister Boris Pistorius chuan Ukraine indona chu mi puiro rel na le mi malthu nei na ram indona ni ti in Ukraine tran pui chun zom zel an tum thu asaya Estonia ram Defense Minister Hanno Pevkur poin ral thuam hmanga Ukraine pui chu thilman mo thla ka ni thu asaya video hmanga telve Ukraine President Zelensky chuan Patriot missile system an mamo thu asaya air defense chu tunan mamo berani thu asaya ni he meeting a hian ram somni chuang an tel ti report ani a atel ram te ero Bahzar vek ani lo thunga Sweden Defense Minister Paul Johnson chuan Coalition of the Willing atel ram te chuan engber nge an ti tur chiang taka soyanga ya ti a remna siam kan tum nge indo tura Ukraine ti chak kan tum jok ti in zo na siam ni in report ani thung kumsang ni somni pani khan US chuan Ukraine Defense Contact Group adina ram sang sang shoi tu te hui khoma mase kumin February thla khan he pol shoi tu ni na hi UK le Germany kuta ahlan to thunga Trama Defense Secretary Hegseth chuan US chuan Asia le khovel hmun dang angai poimo to jok ni in na soyani Bahzar lo thlira wangin kan lome